Da, mi smo proživjeli ono što su najavljivali tamo u Lici, sneg, led, palo, ne znam šta je ono palo. Nije palo ništa, mislim, bar ne tamo, palo kiša, nije ozbiljno kiša. A ovdje su očigledno svi ovi Srbi koji su preživjeli tu kišu. Evo, preživjeli smo i u Modricu da smo samo malo pali. Jesam, i to je posljedica svega. I to je to. Preživjeli smo sve što treba. Bilo nije bilo ni snega, da leda posljedica ovdje u Lici. Baš lepo što je bilo 800 na severu Grčke. Živi smo, šta da vam kažem. I nastavimo priču. Ovo je more. Znamo se.
Ono što je važno, što treba da znate ukoliko dolazite u Stavros, ukoliko dolazite na ovaj deo Halkidikija koji je zapravo pravac ka Svetoj Gori, treba da znate da je ovo mesto zanimljivo za naše turiste, znači ovde ima dosta i ja ću obično reći svako grčko mesto na severu Grčke ima drugačiji naziv, ali zapravo je poprilično isto. Pa ovo nije baš slučaj sa Stavrosom, iako jeste, imate Mamikare, Džidžabidže, Luna Park, ovo mesto živi i van sezone. Cene su malo jače ove godine nego generalno, tako da se pripremite, parice su vam potrebne svakako, naravno krećete na letovanje. I ono što je važno, voda topla, gomila deca koja vrište pište, to je normalno, mnogo naših ljudi, tako da verovatno ćete se družiti ili što već. Ovo tamo je plaža Jasmin, ovo tamo je plaža Platani i Kozi Beach. Idemo sad u Kozi Beach, da probamo da nešto snimamo. Obitavaju naši ljudi dole, čak i kafić njihov. A inače što je zanimljivo ovdje da, sem toga što su naši ljudi, tu ima zanimaciju s decom. I u suštini porodice se vrlo lako ovdje smeste, uživaju, piće, naravno, uz to dobijete ležaljku, kako već to ide. Ja nije da se baš razumem u to jer se izležavam na plaži onako bez ležaljke. Ali ovde, što se kaže, malo urbanija priča, dobro što ima platana i ljudi vole da ovde dolaze, pogotovo naši. Pa eto, koliko se vraćate do Stavrosa, znate gde ćete. Možda. U svakom slučaju, jedna preporuka i da znate da stvarno u Stavrosu možete u pravom smislu te reči da uživate i da se opustite, jer pored ovih plaža ovde, koje sam vam sad pokazala, ima dosta ovih manjih plaža u okolini gde možete da se ostanete i budete sami, bukvalno sami na ovom svetu. Pozdrav iz Stavrosa!
iza mene, to je naravno Egejsko more. Ne treba da ponavljam. A ovo, ovako, je Aristotel. Aristotel. Ovo je Aristotelov trg. Sve ono što možda nismo videli prošle godine, evo sam prilike da malo napravimo video snimak sa ovog lepog mesta ovde. Da se obrnemo za nekoliko stepeni, pogledamo ove slatke golubove koji se ovde kreću i uživamo u vrelini lepog Soluna. Eto još jednog predloga šta možete da posetite kad ste u Solunu. Slikate pored Čike Aristotela.